mo mo foi na fatalo fatu ne tu la laso I la fa fonga mo foi Samoa ya tatonu foi o lolo aso o nga foi tanto po kalame masani foi o le sports tar no nei nai tu la ya o le foi wa toi a to foi tino tama le foi o manto ia foi tono tanto po kalame ya mo le fionga le fascina ya to le fo andia grupo ya me se foi le pulo tanto TV le Blue Wave TV ya le fionga le maftasi ya fimono matina nai ya venne tu la ia fata lo fon fa fe lo toi sa mo la fa fon fonga ya il ia foi la fa inga ringa to fi le tu la to no fo tan foi ma la to tapua ya o ma pena foi ona ya ia tanto fa inga ringa I ya tu mau le foi la o toi tau mai fa no ia ile lo fa malanga le tu ia fata lo fo toi foi la fa inga ringa le tu ia a me se foi la tapua inga manu sa mo te mam tina ma tu asin sina ia o alu foi mfano ia me se foi ia tu e fio la langi lo va pena ona mo mai ia tanto po kalami ale sports tal no ia I lungo tanto TV o le Blue Wave TV ia po le o ngalu le ia o le sami ia le ua ia tanto felo inga nei aso ia fata lo fon fa felo toi ia so fo manuia to le fo nei tu la laso ia malo voi foi ia me se foi sa mo lo mai se o leva ma kofia o mai ia ma ka kongwa ne leva ma kofia o me ka pokala ia ka kong foi o leva vo ia so ko ka ringa fo ia na ngo fo ngam ko ko ngia fo ia nga luenga ia me se fo o kem fika ia ke me afta yo le tu fo ia le ko fa ki ma ko fa nga malanga sa ma ko malanga ko fo I America il malo ke le America o le filo I foi ma fans fo ia le Blue Wave TV ale na mo ko mangi le la so va ver la so lo va so ngai ia wa las farole nei ia ka mo mel va ver ia fa ngal we ngai lo sen ma ngai yo le ngai yo la ile yang ia mo va pe me fa ngi malo lo ia nai fa ka ko pa ki mal fa ngai malanga ale ma ko ti ma ko Blue Wave TV ila fi ngai ngafta si ma ko ia lo mo ia fa ngi se lo mul mai ka ka penga fa le ia po kala me fo me sa ma ko awai o ia ko fa kasi mal fo ila ia ma ko ti ngi si foi malo ia lau fionga ngafta si fui mono ia po lau fionga fo le puli ia fa fe lo foi le fa fo mai mo fo le tu na leso ia fatalo fatale sofa man malo to tori faolo ia na o so no tu na yo so matu ia fatalo fatale mai mo fe lo tu lo mo mene fa so longa I want to say good morning, good afternoon, and good evening to all of our Sports Talanoa fans, whether you're tuning in from America, Australia, or New Zealand. I want to say talofa lava, and it's really great to be back in New Zealand, be back in the studio, and to be able to give you guys our usual updates as per usual. Marori, yeah, you know what I feel? Ia fa malone la ko kai na ko ia o le foi ua kau mai lua va kiu kau mai va kau ia malone fo la ia si foi sa ngam ko le ke mingi ngi kau ma fau le ali ku vai le ko vai mal melo ile ka ko finga malanga fo no you guys in the States mal ka ko fans for America sele le lo fo le tu ngi mininga kingo sa fai ma le filo inga o se kau ole ma ngai le malanga ke ole ile ka ko malanga ko America ole ma fai len ka ko vai kingo I kangaka ole fa pena nga lala ma papa o America ia ke mga ko la fais ko shout out pus ka ko fafkai kele inga ka ko o inga ma pa anga fa penga ko flo I America ia mo ku lava le fafkai la fionga lo matia Elisara ma flo tu ia Queenie tai lava the Motufao family Victorville ai Motufao mo nga tu Joe and Leata Victorville ia tai lava ki aman Leata Belinda wa lotu the Plotevao family Plotevao Moana Malala family Medford ia Plotevao family tai lava fa pe foi sunga fa fenga ia tale leuta I le SDA Church
Pastor Satila Tuivanu. Satila and Pastor fam. Sateo Protevao. Yeah, ma Pastor Paulo i le FK Asa. Yeah. Mole tu fole le ngang faftai ya Mataia Andrew Panapa and mole Falatua. Yeah. Talo Ray mole Falatua. Anna Fredrickson. Seu Manu Siangingi. Yeah. Tapuala Soli. Faftai Sua mole Falatua. Yeah. Tai. Yeah. Fa pe foia Protevao fa mo tauloa. Lua fata mole Falatua. Matai Sau. Tuto Tasi. Ainga and fast members in Missouri. Yeah, fa pe foi se motu tina matua ia sunu nua. Yeah. Yeah, fa pe vole afionga le koko mangingo ia le o pepe tele pali ma le fast ainga Bay Area. Yeah. Afa masanga tole a four malo tuto Tasi Blake. Leo tulo ono ma le nuu Samoa ma le nuu Matai i ngā Seattle. Pauli ma le malu. Matai lenga pasi toma ma le whaletua Utah. Pa peale tofa Dr. Tavana na molo ulu. Bishop o Matangi Hannah Brown. Fa pe foi a Bishop Francis Filo ma le whaletua. Lifi Solovi ma le ainga. Ia ma le nuu Matai ma le community Utah. Ma aloa lavle whaftai. Miska ko paki ngā whaftai. Tai lava le. E le mawhai ona whaki tia le ngā whaftai. Mone le langa lau whionga i le ngā whatasi a po lau whionga whimono. I le nganga whaftai le tō tele o le sangi fia mai se foi o le tali malo o tupu mai a mese whatua matausi o alo mo whanau o lo papa au tonu o Amerika. I le whainga malanga le Blue Wave TV. E mone toi le nganga whaftai tele lava i mai o mātou ta ele o mātou loto mā nganga. Ia ilo o tōu ano lofa man na o tōu titi whaitama. Ia o nao le tua lava e pupuri tele. Ia for i le manuia. Ia a mese fo i le anga leo tātou tangata i Amerika. Tule fo? Ia, o ai pei o le kala ni kako whai. O ngai kako kawainga fo i ma wome ma sangi ilo Amerika pe whea New Zealand. Ia ko ke le o pongisa, manga wame pongisa. Le whaingo fi. Ia le kako mori mawinga ia o le alo lofa ma lako. Ako mai whalaka au e langolango ia makal sa pai al kako fia. E muli mai ia e pe o le maka fia au whinga lunga le atua ia kupu whai mai. O isi whai o kau ainga mangi se o mo lewa kau kele koe maasangi na koe mai ia le kako fia e langona i lava ia le maulalo ia i kako i skolanga le whakau wa. Ia me kau ke moki ngoi fo le lofo le atua. I le lofa ngia o kako Blue Wave TV. Oni le. Na wa le o kako moli mawinga ia le hafe o kanga tēnā. Ia le vai ai le ia masesi pe o le akolanga me fia mo le vangoe kalango mai ai ma pu e aka me vapenga ia ngolenga. Wa pola fo ia la ko wa pe o kala le oi fafkai ia fimono o le o felo ia takarofa au mua pe fo lokanga ia sia tama ka ko tima ko hana ma even calma right la ko ka ko tima ia le lo famalanga le to al kala fo le ka fu amu ia fika ko ka milo iske mo ke la ka ngo fo menga ia la ngo fo ia ka ko ia wa so ako o le foi me e ke le ko ke min ka ko lunga la wala ka ko drive ka se full way ko la ka ko drive este manga ia ka ko maka la ko O le manga ia ngā le kakomaranga. Ia e fiku ia i kumalonga kuoi o Victorville, o Los Angeles, Missouri, Medford, Oregon, Bay Area, Seattle, ma i Utah. O le, because e le roga ko peko e moa se sikemi mapengi. Yeah, e ngaka le kako meet and greet ma kako viewers, kako fans o Pokalame, but also to see America. Manga ia le tatu malanga ia sa ole longonga la le fatau ba ma le matamuli le lo fatu la i me o tatu tangata bonga le ngoto e topua i ma malango lango ia tatu me fai i tu malo es moni le e ui lava i le mamau mari umi o tatu malanga rungo au wala telva au se awala tahua tele atonu e nisi fapea ia
ua kele kai mi ua kako runga la wala o ele mo nia vonga fa penge yo inkal ko kako ko iki so o ke so lo kako o i vola le le tio fo pala i fo le fie sightseeing fo ngala pe a travel fo le yo kako ma fo ngale le va ven ko ai se va no ma le o le a ka fu lo ku la ko try valu kula kula i leske ke maleske e se tango le tula pode mata fo le se nga fo i marke le fo la ngu ya a me se fo le me sa tanto ye e brico le si tangata le si me se lo tati ya la sports tan no e mo ya ka le e ka fa le ke le la ma o mo ko le fo a pe o tota ya era wali ya la le lo po o le malanga kamala le o Mr. Bowley yo Godfather male a fole male loyo o kanga kangi sa mo ma to fafo o kanga kai o makwale vanga fia va ai ia Amerika ioi se o pe ye kai lo fo ye kanga ka o la ngi ko sa male famous o kanga kari o le tal moni la vatu langa na masalo le ese contents o tato pokalame e o pokalame tato ai o sports o le pokalame le tato ia ngai so to se le fiele le e envolve ma me ka por kiki e ma me lo tupu mai sa mo lo kele le enkalesi o ka kangaka yes e mongi lo o le kemenga ka ngu ma ko va i Amerika i you know, the people flocked to them, the people went to them, and, you know, it was good to see that because, you know, kalonko kongo for New Zealand, le mo ko nga interaction mapenga, are la ko America, amo ko celebrities ala uli, i America. Ke lo e nga o uma fa ko liba ku ia fui mona fo ima mo il ko kele fo yo la cosa ngale mai ia fa malulo fo ke o le ka o uma ko soafa ia nga ko silfia nga le tuolo silfia ia ko uma la mal ko nga lu sa fa ima ko sang mai ku sai e pe o la ko nge pe o ainga nge ku malo sil ka ringo ka ko pe o lu so ya la motia ma le fa ku ya queen ta mo fa family ia fo le sungal il fo ma ia mul pola siona ia fa pela wainga la ingari pe ola ko nge o lo matie makuini ni ka u ko fe o ai from day one e o la vala son ka ko ese mai ai o fai la val nge ka ko ia se fo ina fa fanga fa kupe fa pe fo ia le falkua per tina ia Belinda pe o nga le vaso the first 4 weeks la ka ko happy nga le isong fale almengo o fie goko a maka inga le fale Belinda ka ko fai u fo inga le fale Belinda e pe ven ka ngwa ko pe la si mai ngalo lo matia makuini malako a fia ve ka ko ia ko kongi ka vale o me ngo fo ai pe le fanga lu no fo ia lo so ia i le hotel ka ko ia sola ia talo mal faltua ia va pe fo ia skengi ana malako sa so ia ka ko ia Belinda ia fo ngame ko finge male no fo makau kia fo iole ka koma fukanga ngai ka ko ai ia pe o ko pe nga ko ia me ka kia ka ka ia ma ele me fanga fa kamala ia ko finga Belinda fo ia ko sai ka ngange swa fa wa swa ma kai ko finga ia ka wa ka ko finga ko langa me ia fa sol malu so ia mongu kia jo mal fal tu ia lata mal ka kia fo nga sa lai mail ka ko Victorville ingari lima e ka kamalo mal ngo fanga sa pu lai mail ka ko ta ia nga po le vin ka ko fa ka ko suki kai lima sa lau kala ele ka ngo fie ia ka ko dress code no fai ma mera penga o ka ko fa ia ku lunga na ka malo retired navy ka pe fal tu ia ka ko mai i Medford ka kia ora te ba family ia la fiona plate va yo pati male ko fa finge mangai ka kia fo nge mafkanga maktolanga me ia malsil fia fo ia ngala ma ka melo plate va ngo me mal faltu fio wa mal la ka vale la u ka ko la ke ya o lepa o ka fe ke le ngi me fio ia ngo me na vale le ngo ka ko fa e me ka ko fa la ka ku ki ia siengi ma ia vale ia ma mai foi so mal fe fia ia o tai va o sa tai ia mal ki ia stai sa tila mal faltua ia le sunga le nga ka faila nga fa afi fo ilunga le maunga le ngo fanga lo ngo fo ia le ia sunga fa felinga mai la to mala pole ma ia nga le kali sa pai o ka ko I kumaro ma ai nga ese o la se
memorable trip, memorable time o rua I le malanga le. Ia mo. Ia, ko la fole. Ia ke lo ia ngau sile mai ia le upule palangi memorable la ia le mevi fa fa mga kupele ma fau ma ia ke lo ia ke ia me ke me ka ngoi o. Ia o me ke mile nga. Awa mo silfia fo inga ma ka ngumul yaku ia ma ko nge ma umua ma hana ma makal le ma ko ngula solus fulo o yungi ia lo mo le banko yo ka koti inga la nga o foi ma ko la matia lo hotel ma ka ba ia kwa ile me la nga ka fisile lo pese me okupu ia ke ka ma ia ko ko ia ka ma fo inga maliu ka e au nga ia ma ko ngu ko le fias ia ne foi la ia ave foi il fa mai sena foi nga taimi ku sai foi fa moi wala pa ia le tu ka ma kula nga foi sang il ko ingal ko filo ingal ke mi ka ngo ko fe nga malanga fu ya manga ya uma le ko si ka pokala me nga no foi asia kama fa ila so ka ma hi u le me ia foi tu la ngai le fa moi ia pe on fa me pra ia ke le me ka ko ole Universal Studio kele ka ko ia maka ang museum ka ko ia ora o le menga ele ankola o moya pusli ia kele ka kele ia ko ma pusli ia le nga mako ia ki ngal vai o me fa pengile o mo vola bango ia pe la ta me o mole so ka inga mala mo la bango so ka mala fo ma ile ia mulpola ta mulpola asiona motfa kai foi fa kai ko foi le uso ku sai foi le lo fa malanga le foi fa mo mo fa e le ase sin il calcalo o mo la bango ia mo fa e foi e le tole la le malanga ia kia Okay, lori o mo le si foi memorable event ko attending a kule mo tole fo le California Sports Hall of Fame yeah Mane ta o tele tulanga le sa fa pevo na ye le Pro TV le po ia me se foi le fa la lo ina fo le alo tato tunu le sumo le seyu Jesse Sapo ile foi po mane tele fa moi me se foi na o memo o foi le ma tulanga foi sa na na tu ia le foi tamari o le tu ia ile na foi tu na foi le ia ngata foi na le Yung ay mga tiyo, wala jo, mayama. Oni si boy na tulang mo tanga tau le fu tau tu oi I ami mole, mole nevia Amerika. Isa mo le vanom tulang fa pena e sil tau ne ia tulang ia mi si foi to e filo e foi munisi foi uso, ia pele ia tu e pa fa sua. Ia munisi foi la tu sa fa pena foi ona miltino I tu no le si tulang tau mo langa fui mono mi si foi ia telefone. Ole ai le o le sa a mata mai le sa fa pena ona tala alo ia le e kalesia mamon le sa pena I o Utah ese man le ia male o nisi foi na o matati foi ia ula to ia le fa fa ngong ko o de me na mata ile ia le kalesia o le si mea fui ka winga foi ko kalngol mele California Sports Hall of Fame ka si nga highlight ka wa le nga ole me ka wa nga le nga ka kalngo ko I le si ma ko pokala me ole fia foi ole songa la se uli wa wa ya ko Pro TV ya ma ma hana ma ko sa ko ia lango winga ia le induction foi sa fa yo le uso ko langa I me lang so ia malisi me ka o le felo ia ma le songa foi pola fionga ia tal tau Andy tal tau tu tele le apun total inga apun ia o skamali I fai business ma walunga la foi ma le in melo ia America ile sports management talent agency foi le ko langa ia le nga felo I mai ma ngai kongu yaka ole ia te wa ia le mana ia le nemalanga ole tato mafuta I tangata we got to see the audience firsthand we got to meet the different families I really enjoyed every city in Kakoyeko ese fo ia cities malako ia makaanga malako fo I me nga ave kako
mamole ako le nga whawhkai. I la kong sa ia. I la wafu ia ia kupe ma meo whaalu o ngole kalingo mako. Ia whakukumu le li meo ngau. But I really enjoyed the trip. It was an eye-opener too for Blue Wave TV, to see all of this. Yeah. Refreshed. We're looking forward to amplify the show. A mesele isitato pokalame ke per le sports talano. Ia fa pe foi mole breaking waves. Ora tota ia. That's on a different level. Ia mole fa fonga sa mo. Ole aunga la mala tuel malang. Pe o tulanga isa mala ulia mai le Blue Wave TV ia mala fenga ring. Ina ia o matonga tu fa pena ona awai. I sisinga fo a masi foi. Sa fa tinoi na foi ia fa anga tama fo ki kiti foi fa sa mo. I to tonu kekenge ia Amerika se pe ole aunga la na ole fa mo. Ia na le ona fa pena ona mala ulia mai le Blue Wave TV. Ia temini ola tanto watu malolo tanto to fo I mai fa o tanto pokala. Se fale mo I vati. SMI. Tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou fisa e whai ma Fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai tā ua le mātou o fisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se Fesoasoani, wala au mai tato o fisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Mole mamanu le haturu o lo feafioa I au kilani ni usila e tausa ilia ni la e Samoa mo so se whaatasinga. E ala I alo alanu ese ma me tiafu whapea la e mo tamaita I mawhanau. E tasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu le vole warehouse mara Down I le malai malele. Le e Veni Pacific New Zealand. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Totali mai fa o ina tātou poklame o le sports tarnoa ia o le o tātou o mai na tātou fa wa fo inisi tālonga sa fa pena ona mo le mawina foi I le vai aso tona ia manisi fo tālonga o le fa pena ona fa sauni tuai I le fa o le vai aso ia al temine ia o nisi ne o tālonga fui mono sa fa peona ia le vai aso tona Ia ali tu mai longa ia ai o tālonga ma biso tālonga ma le vai sole o tona Sa whawhenga tāla wana maua tātou ia so ta inga ia o tālonga ia I o Amerika. Me sa tālonga la Leona versus the First Nations and Pasifika. Ia whapea fo ia Leonga ma kālonga o Australia ma New Zealand. And I think for one leo ngā fo inga leo le pokalame le sports tālanoa. O le tama whai lea bridge the gap ngā. O moni lila va ai pe na ngai highlights ai sa fa pe na no o titilo ye to le fo me si foi mon I talonga ia ale aule msi mai Britania alio ia au ia le First Nations al Pacifica ia me si foi la aule 15 on Ipsila Australia le sa ka alo moni ia ngau highlights ala sa fa pe na no o titilo
ia ai oro malo sila val tula mai liona te minit o le yesi fa inga vionga karunga o malanga mai I Australia to le fo la so fin ngalo e pe anga sa ngo ye fui sa le ka ko America ye ele mongi ya pe la o nga mal ka o ka ko sponsor e pechele cap le mo so ko inga mal e o for origins le America mal la eu ka ko fai lo ku e ku lango I ungo ka longa mi sel ka pi ngi la lo ngi le pico le la loka ko sa fe le misfi ale tu ala lion ale e Australia ke mi ya wa le nga wa kama ma sa ka ko mo ia ma ka ko le ma lo si foi ola ale lion a fui ia o le tau mai tau tu I ai o Ta'alonga sa fa pe na man malo ia le Lions I le Wallabies. Wait, I might be wrong. Se tato whaatalia le? O le Ta'alonga le au le ma le Australia New Zealand 15. On the Pacifica 15 24-19. Ko kiki ma il kam fai ala ule Pacifica. Ia ma kiki lo ke ko ke la ko meki ka meki Pacifica foi le connection fa al Pacifica. Ia ma ka li foi Lyon e piki ma le top players umala vai ngai ia Six Nations foi le ia em kwale le umaka ka ia lenga 24-19 ma ia le effort kam fai ngai ka meki Pacifica le ka alo aule. Anei Yeah, o le si Ta'alonga so mai e o le Lions versus Australia New Zealand 15. o Ta'alonga le sa fa il pola sulu a manei o Ta'alonga no nai highlight sa o maka foi il kai minga sa ia e le vo o mai for ka longa malo ia le au le Lyon 48-0 ioi e ia fa tu ma ngai la moka ai alo ka longa tu ku la vo la u le Lyon ala le pe ke le score ka longa ia pa wa me ia mo sirte fo io o la u le Lyon e fia fa lima ka sanga fa tu ia fa ka fo mo la vango e ka alo ia po ia a me sa ka me ki policia e piki kongo au ngi o mo la vango e ka alo ia same time for la ki le coach aus ka le wala pi wa ia ku langa mo la nga iluma me ia wala a Lyon ia kwa le la vo o play solo o mi mai ia ma Ta'alonga muli ia o le au Lyon versus Wallabies. ia ia le ka ko maka I highlights fo yo le o ka longa le ia ka kong la fo ia 27-19 ia ke long ke le fo ia la vango fo yo le Wallaby la ko ia mo ia vango ia pe en fait ko test level o la vango la va la opportunity mo take lo ia ke lo fo la would be very interesting ia le selection el coach le si au okay lo ai lo ko kilen ka swing le sui ia pe fa o swali ia pe mai ko Joseph nga ko ku foi ale wing il mai e ka si ia mo ia la vango mo la kalia kilen polo nga ke mo shine fo o le telo Ta'alonga ia na fai ala totulunga le ia coming back like koe fo I mengi I New Zealand pa o Ta'alonga o mata highlights o Ta'alonga le o tātou I manu Samoa ma le awas ko kilangi langa man malo ia Scotland ia tātou 41-12 na mausa te milu te mata I le Ta'alonga ia moni lea fui na highlights fui sa o moina tātou I fui o I Amerika ia pe o tulanga la sa vai fui ma ne fui ai mo fui no fa o fui tātou au no sa tau no mo e tātou sko ia wai o le me ka wa mo ka maka mai o I ka makwa I ka ron ma no le fa la ko la ko mafkanga fo I o maka mai ka longa le manu ma Scotland le sa mo le vango e filo I mangi o kilani ma ma ko fa kasima o e fela ko support fo ka ko au anga o ke kilo maka fo I highlight so kalo ia 41-12 ia ka kongo ia ele va pe fo ka ke fo nga sko pa wan me mo le ko fa ka fo I le songo fa ya nga ia malu to spesi pa pe fo ia le management ia me se fo ia kapken ia fito McFarlane fa pe fo ia nga ia lo fo ia la ko un ka ia ka pea o mea o I kam fai o nga
ia e ke le voi visili ia ke le voi kali fi mga ami ia me pe at the end of the day or results la venungol malai me ka wa ke kong foi o ke le foi me e learn mai ia il fa ia onga ma kam ka alo wa foi sila ka alo wan me ka wa i wa lenga ma lo fiki ia slot ia le la pe fiki la ka alo ka ko so pola na va i kam fai la va ia ma i ka alo ngam fiki ma ko nga ia le ka ko fom so sei toba vai pe mo se te me ma faina pe so mai foi le fionga le fai onga nunga tatu pokala me mo vas fo because ole si te me la total onga la so ono o se te mai le tale tolu e fai la lo i vai kato mo salo na te mo tatu pasi e ko ko le tapo ile le au le Manu Samoa. Calling out to all the Manu Samoa fans, if you want to back up your Manu Samoa, they're selling the Manu Samoa merchandise at Eveni Pacific in Mangere, very close to the Auckland Airport. Dafa pe na te mo mia ia ni ofol Manu Samoa pe fali foro lango I tato au. Ia suane ngai le tato Eveni Pacific ina I Mangere Airport. Me latalate folo mena to the warehouse fasanga I KFC. Le tau te tulanga le tato ye le talongo le Manu Samoa ma a Scotland o moki. Ole sa ma o foi mo falongo sa taina pese ye lungole taimi sa o talongo le sa pe sa tai le vi le ale ya ale cha pipi pe ya ole fautua ngala to ya afa pe au mai il porkiki au ngi au mai I yoi e se la kapi e se porkiki afa pe la mai ke involve ke como fai au mai I me ya or kala au mo ya oe au ko fai ya ia ngaka e papa ungi koe whai nga I lo se mene a mai ia tuna peni o le ka ke mai ka longa e makamaka I ka haka ai ungi e koe sau ma kurang whapenga au vai ka haka le nga whai me o ki whai sa oi waka kuka ke alua I tuna whunga le ka ke ungi au mai ingi me le au mai ingi ka porkiki mo me whai I kongo me ia o meo kalong ia paunga la o ia kalonga kukuranga lea ola se me ola me ko po fui ia ole mo te so no nga o mo va penga ole half time okay sa fa penga play le vi le HRPP ia ke wa ia ke longo vo le mele songo me o mo ole se au se paki ole au la ia ke fo fo kan ka le se fai ai kulo lava ole okay ka foi open ka vo se pese fast you know ole paua pese ka ka le half break o pese sa mo pese mo sa mo o ole fa politicizing of ole ka longa la ka pila ko au fikawi ai ngisi o ko ya au ke fo ya o lauri le board member sai kongo I ka longa au fikawi se lauri e kawanga ko kalongo ole mo ka fai de faku e kalango me sa ai o vola po ai la valenkanga o ke fi moanga ka kalenkanga ya e awongi nge mo I ko nga winga nga e menga ka o mai e le joroko yo e pa ole me ka o vole le ne ia al meale e mo soi ka ko o mi single porkiki makalong ya le au ko va ye me le ko mai ia le foi la fa ke ia ko ale o mo fam kalanga fa ile kulanga ia kal kongo e le se me kal fenga ile no mo le anga iluma e pa wan me ke kilo e vai ile au o la sa mo le se au se paki ia e vai foi kam finga alum fa na le fingo fie foi le ka wo ka winga e o fa ka le ma ku fa pengi bulanga me fa pengi nga e ko kele ka ko kele ma la markinga ingole me e o fa por ki ala ngai o la foi alu ma fa o fa ya o nga mi senga ya lum fa nga ko langa ka longa le fingo fi ya o ngi me ma ya ka pe nga fa ya ku ya ko ma fa mo langa iluma ko langa me o mo ngi ka longa iluma ya ai nga ai jo ma fo ka pe pe me a so le kalmo mai ya ka folot falam ka kalmo yang u fa kule ya o uso yo langa anga yo ye kulang mo ka so ka longa le ngal ka pi yang ai lo le mo fenka awal me o pol ya o popo la vam fa mari ya o kulang nga
ole peole tatou pokala pe ni si talonga lo fa pena on sa ni te so anga boxing le sime el fuso anga to amatune ya Yusek ma tupua ya lena fa pen man malo ya Yusek mata inga tele le fuso anga le Yusek was a total beast, like he was doubling up on punches. Ele mafai e tupua nga kali. Yeah, but around 5 lenga okay, kamalo tupua. Around 7. Around 7? 7, 8, yeah, 7 vapen. I was a fight. Okay, kilo ko irusang akola from the first bell le level ke muka fi. Muka I focus I using so. Yo il fusu solo muka I kasala va ya ku ya tupua. Sole e ol popula marku mem ko para ai. El me ka wo yai wanen ka ko maka mai mo ka ko ku fa pela lang ya ko lang fi nga wo foi. Wala me ka ngo so ya pa ka foi po so ai mo lo nga bango ya yus. Ya le wo so le o fenga porque que la manga ya manga ya lo wo ya lo wo ku lang me foi la bango mo ka ko so So punching stats are 359 punches na throw a Yusek 88 landed. Dubois, 290 punches were thrown, only 47 landed. I hope with Joseph Parker, like that's his next opponent, Yusek. Ole okay lo foi ole awo mangingo mai al mangai foi lo kupu so angale o mangingo mai lo la le sia kanga ka foi le kanga kong ku ila mangole boni le ko le fo ole kari kong wa le me le sa fi no fo ya tu se ma ko le la mangole le sa konga ya tu ya le wo ya ole kari nga ole oki Yeah, well, within 30 days, Joseph Parker has 30 days to negotiate or trigger a purse bid because he holds the interim WBO title and is ranked number 3 in the world. Well, si fu so ang maka mai api oi pe ka kile yo o so ang chai o pichai ile ba ya kule il ka pe nganga fu ile alo la ku o la I think is in ola wala mangai ala vale alwa koi so po ai ka ka e fo ye la bango nge makulang o koi ready ka ko usonga Ole si me mata inga le fuso anga la Yusek ma tupua o se te mo le o to unify the four major belts WBA, WBC, IBF, ma WBO. The last person to do this was Ali. Kulang ale Charles ye tatu tania ya sa bango lo soliai ole aro to ina ia fa pena ona fa tonu ina ya o ye no to inga fo ta to ina yo ia le alun le la tu ya to el tato ta longo yuta ile kikiki ya il fu ala fai ia pe o ga tonu wana le nga linga malanga le le Pro TV io non fa mo la le o kikiti sa mo e se fo le mata ina ile sangi fia fo ia mese yo le vai aso ato sa fa pena no fa ngaso lo yo la so si le ye fa pe nga to te tanga email i lungo le tato screen yo le malainga i nga Utah o to ese fo le to nga vevela pe vevela pe o Perth o Scalia am ko ai ia lenga ko yai ka ko wai ai le flag day le nga Utah ma ka ko ye sa nginga me umalam ka ko filo i foi au lenga ka ko pe mau mo ma sa si ma ya umala au ali im au ka mai ka sol em ko kia le ile no le interest ka nga kiki America sol ia le langa awai ke ia au foi ka ko ngi mai au tiro la kiki foi ia le sunga le ya pasta baita ma faltu fa pe ia la cosa ya eta si la wala umani fil o te masano to son fo pe fa lo ro o la ta wo na tele ni au tu I fa fo e va pe o ni fil Australia ia fa pe fo ia America samu e o nisi na fu ngolo fa pe no fa ta to ia le fu ngole ia wale vinga mo fa kalanga mai ia fo ia la fiong of blockade value patch o la wo ko maka fa pele la mai se la ko au mai met fo ia le foi mangu ka kal ngo ya fo ka ko se blockade va e la golf si fai me si fam kalanga la ka ngalo ka ko golf nga fai ngai met fo awa ka uanga ka mo la lo ka poku la lo la ka ke malo lo
ai wa kwa ka wa nga mai oi oi foi ka ka le ka poro le Godfather le ya tawa ma sunga lo ia sa uni ya i la ka poro nga ise pinga sa nga ole sa ole le ko le fo o ma ngi o lai ma ki fi mo moi ni ngi ya lu fa mai ya nga la nga lu la ka pia le mai e ko so le fui mongo mo ka kia le ka le moli mau la pola kai ba o ma ko mo se fa sa tila pasta sa tila io ole mo ka kia usa la le nga fo mo ka wa ma awu po wanga fe I don't like golf ke wanga fa ai Godfather ma sa un ia minga linga ko ni sa ngi ka long fa ko ro winga no fi wa o ye ki le golf ki le golf wanga fa sa ma la ka pi na nga fa ma ia ai al mo ke fa ko fui ona ku kala aku ngela ka ti off ia ko for me ia nga ke ku na u fa pe le pakke ki kilo I fe ma fe ia Godfather ia Godfather fa me o vai ia ka fa enga nga u ala vol ka fa me o su ya ko a se lengi ai no mo ki kilo mo fa pe e ongo ka la e fi o so le polo ko o le o lo mai o fa ko lo ma ka la sa uni stick pe o loia Godfather alu pe ka ka ngo au nge lu ko ka la ngo me se golf ya mau mu mo ka kia o mele ye mo ke le ko o ma ku se pe o ma fa ya o nga golf hala ma ye ma al ku la ngo a mo ni mau wal fa fa o ya sa tila ma por la ke fa mo sa tila mo ngo ri o ne o lo ali ma la ka mario ko la fori well o ke va ma ko ria sa ko lu la ye fa fa o sa tila ma ko la fo afa o va ia ngi ri pe si le ko ri lu ka ri a Godfather ri mole ane se le pe amwa sili o role la nga ave wan ka fa ka ko kinga lo fa il ka ya nga o role nga ave ngo ka ngo ave ya Godfather ma mseleni miki lo le nga e nga ya o lu a ku la nga al me fa fa ke le pro te va o le kwa le o ko fa ka ma lo so le ke la o fa fa ya sa ti lo ka mai mo kwa ile le number 1 na Godfather ko anga ya rungi alu ya so uma io ma o ke pole ma o io a fer ka ke de ngale o alvisi tamme lo faku tu sa mau tu vasa tamen ka lo fai so lo se tamen po se kama sa po kama se kama maka un ku mele maka ka un ko ma ka ya lo nga maka so lo va ko lo pole ma ke fai ma ko ki va ka ya fa ska koling mai lo malo Elvis ya mai o lo ka ma ko ya fai lo ma koling all Elvis sol ma ko le ya va que amo au fa ma fa lo inge ka ko foi mai ngi sila foi men malanga la ka ka val ko but ma ngai al maf ka ngamaluso mal ka si foi ya murianga e kulanga me ka kumalanga ma ngai yo le nga foi fam kalanga ko fa mel coffee yo me nga kai o yo au ke fa ka ngwa yo coffee mo ai me ke va ko o le loia ko kusi ai sa fa mai si dia ai so le ki wa ole ko penso la so lo ya so ya nga pe o ni singa o highlights ali o le ke fi ko le haka le se ko e fa ni me ava ko le misare ka o ki ale ka mu le ko ka chori first ka mu am o ka ko yo awesome trip. You know, overall kako trip, I think we achieved kako go. You know, miko with our fans and kanga kauma I miss kako ahinga ma ome ma sang. Yeah, miss for ia mo ia mai kanga ka for business people sa I America ako mo. So ka inga for sponsors if so strong kako. Yeah, ko lang ai me ai le fai o tule tato po kalame ia misa te fa sauta se tato atana fon mole ia
toi fia mole ata lava le whaftai. Le anganga whaftai lava i tato wō ma aingo pa anga i Amerika. You know, to say malato malato au fola. Yeah, talo ela to fia manatu mai nei fale fasa lau fatava. I au ona pa ia le atua, malato fale tua. Ia fa pe fo ia le pa ia la selasio e kalesia. Ese sa fa pe na mafala to wo wai. E tupu ma ona ia to mali ma felaunga. Ia fale tua matosi I tu malo ese o nu matai. Ele ngata vai nga ia na ia tato ainga. O wō paanga ia se toi whaalau tasi atu ala tatou lisi ia mole te lava le whaftai again tu lau matia Elisara ma le whaletua I a Queenie whaftai lava le whawe inga ma Motofau family Motofau family doctor mo ngā Joe Leata Joe ma Leata Joe Leata ia se whaletua politina ia Belinda Belinda ia Pe foi le ainga sa proteva moana malala I Medford ia proteva o Upati ia Mission Falto ia Olepa ia tina ia Sieni ia tina fo ia Taitai ia Matu Vale ia fa pe Western ia Josie ma you know everybody from the Proteva family ia fa pe fo ia Pastor Taleleuta from SDA Pastor Saatila Tuivanu Pastor Sateo Plotevao, ma Pastor Paulo. Bishop Philo. Mole to foil fafta ia matai Andrew Panapa malfaltua. Talo Ray malfaltua, skamo talo malfaltua. Pe foi Anna Fredrickson, se o manu se angingi. Ai kenga o sia ma mati. Tapuala Soli, fafta Isua malfaltua. Telepa. Plotevao, fa moe tauloa, o fata. And that family. Fa pe foi le fala enga o le akala le fala enga le o so as catering. Ninga la, Kitchen. Inga I Seattle. Ninga whaelaka ku whaafenga, mole ko le whafkai. Mole te foi le whaftai ia le au pepetele pale ma le tato ainga fast I ngai Bay Area San Francisco afa masanga to le a4 malo tu to tasi Blake ia li o tolo ono ma le nu o Samoa nu o matai I ngai Seattle ia mole te foi fafta ia pauli ma le malu I Seattle mata ilenga pasi toma ma le faltua skama maka ilenga ia lenga whakalia me kako ngai Utah ia whape foi le sunga whawhenga inga po songa le kopo ia Francis Philo ma le falkua ia nenga ka foi ngā tofa Dr. Tavana nomlo ulu Bishop Omatangi Hannah Brown ia whape fo ia Lifi Solovi family I Utah ia mole nu o matai mole community ia atoa lava Utah ma Amerika ia mole tole mato nganga whaftai you know na wosa o ngā kuia ia ngai au kako uso matango fiele le mato malanga I Amerika no o tau. O le nganga whaftaina le whionga le lipule. Ia mise foi le au whinga ringa le Blue Wave TV. Ia tu sai foi I le mamanu o le tātou atunu a inga tupu mai e whaletua matausi I tono Amerika. Sa whapena o nā lofa ma mātou mafuta I tono o Amerika. Ia ale o le tūlanga nā tātou pōkalanga nei aso peo le anganga lava ina ia maua le avanoa mole tue le anganga whaftai ia I mātou mafutanga fo I tono Amerika ia ma tupu mai o le tātou tunu ia mese fo ia whalaputonga fo I Samoa sa whapena o na maua le avanoa e mafuta tuai tula fo o ako konga I Medford langa ko inga Olm kau kia fo I ngā mawhitanga sa kupu I ngā ongo whaise au ngā maka. La ko whai kala ua ngā leo ko Blue TV pe ua mau el whakasinga a community sa mo I ngā. Wa ole SDA, 7 days, I ole AOG. Le whakasa. Ia me kisinga ia. O lo lan maanga. Whamela o leo voka ko wama I. Akong o se
o community piko sili nganga ma popo ngai mesfo na ya wo vole ia protect our family ila fiona fe plate va yu pati ma fal tu ma la waina u ma la o sili tau o turanga le moe sauno ito le fo ile ngata na tanto ia sauni ngola stona ile o le lotu asfitu e karisia asfitu asa watu mai la ia karisia ia toi o fole ile saile ile sauni ngo fo ia le e fakasa ma ia na tu ma la va fo ia e karisia voni ia tatu te lotu mfai sauni ngo fa tasimo o se maftanga mana i te lito e fia la foi fai tu o skeke Hawaii America. It was a true blessing. It was a true blessing to be in all the states. Absolutely. To my family in Medford, thank you so much. Thank you for the love, and thank you for hosting us while we're in America. And likewise to every other family that was able to reach out to us. Yeah. We are looking forward to the next year, but just a bit different as we plan forward to 2026. Yeah, ole leo tanto o mai o si ui na male fai ngona tanto programa o tale talo ale mai le sports talo no le Blue Wave TV e va toile nga fa after tele lava sa mo la tapo inga ia malau si sila mai mo mai e ola foi se ngana ma se anga foi o le tau tamari ina fa fo malu si sila ia fa mangalo foi ma tu ne lo fenga ringa e lona vai aso mo mo ola tanto tu felo ia ma we foi tanto programa o le sports tano mai le Blue Wave TV ia le temi nei ia le amatu fa tu fa so if was ha mo le fa fo nei te la so if o mai mo ia Sai. Manu le haturu o lo feafioa i au kilani ni usila e tausa ilia ni la e Samoa mo so se whaatasinga. E ala i alo alanu ese wa me tiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera tasi John Coulter Drive. Out of a tono le vale warehouse mara Countdown i le malai malele. Le e Veni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa i nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Crispini Australia le o fitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. SMI.